Nijang Karbiang long Kheroni Kopilia Thak ke Don Thong Nokbe adolong Parukreser kebra troksi kebra hini aningkan ingpu ponlo bangso hod ningkan phokep ansi guarantee piponlo non piningkan anke ningkan hini arta litpon etlo apora porpen bangso adolong aphan repairing ta avi bangso adolong non capacity ke krehini aton rd anchotsi ponlong jipu tarpang thekta tarlo bonsida me Toning koi rapho so se agari anta padam bom si PWD police atum langdon pronglo. Labang sodolong komentu lo ne kahenoji lake arnam si chinilo. Komentu po ne komad lo ne akupay kilang noji abang pu abang piki sungnang kok anta doji. Jong si prapjin pen akapre kakini selam le pulote. Lasi arpu ke do atum jong si Lason si ningge hang pulotang te moani sige nong no charjunang kok tahap. Bangso putak inut bang hini atuma phan phirang ki atum karju pona phut nang ke pachini don ki lapuson himlo. थोंग नोकबे केरोनी ब्रिज के ऊपर से जो इतना भारी भारी गाड़ी अभी गई आप लोग खुद नीचे देखा और यहाँ पर हर दिन जाम होता है एक साइड से घूरना पड़ता है व्हीकल को और यहाँ पर को पुलिस भी असम पुलिस भी रहती है फिर भी इतना पब्लिक को हरासमेंट होता है फिर भी सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए बहुत खेद है इसीलिए जल्द इस पर सरकार को लेना चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा जी आए यहाँ बड़ा फील्ड में तो कितना बड़ा बोल दिया सील्ड भी ब्रिज का उद्घाटन पूजा का पहले ही कर देगा किंतु आज 3 साल हो गया अभी तक तो उद्घाटन खेरनी ब्रिज रिपेयरिंग का ही नहीं हुआ तो सील्ड भी का ब्रिज तो बात दीजिए और आरोन के कोई मसे कोई अंगे मते आसाम पुलिस तो मदाक ला सदोलोंग लोंग टोन नहीं सा टोनते adolong bangkai no non ke daket 12 ton kam gari lo 20 30 ton 40 50 ton gari da damar la somteng lo plombe ko so por la so bridge bang kiruji la bang thanga guarantee avelo la se sita sarkar hin mental so adolong ka salam nai ka repair nai pula huya initiative bang ta thekong le la se la so teng lo plombe lo da ke munit ke chileng bang ke prapjin bana ki sung ke phuye bang ke der dilo Kheroni pen mohanteron karbing long live